Wengane zawethu impela sibona lapha ke obe yilungu leqembu leWest Gang noshiye phansi njengoba ke esekhiphe ke online bayo ke iWest Gang ukuthi ke ioperator kanjani. Kanti ke wengane zawethu impela obe esethinta ke nayo indaba ke yamaphoyisa nokusebenzisana ke nalo ke leli qembu. Bafowethu impela ke ishiya abantu abaningi phana ke enkundleni zokuxhumana. Yona ke le clip yalo mfowethu ke impela ke bemangele ke bengavali ke umlomo. Kodwa ngaphana basikhuluma kakhulu yona ke imbozo sethi MTV bafowethu sithi nana ke sinishela yona ke levi ke nizwele ekuthiwa bayadinga abazokuthola original langizwa chaza. So lona bangabuthi kusakhona abanye mhlawumbe aba-original usho ukuthini ngoba phela sazi ukuthi lo kade umholo wazo igebengu ze-West ubulewe. Umdlalo lenziwe ngoba ngitshela ukuthi kusanobhuti lalela chaza uchazela kunonhloko la umphathi wayo lento kube khona ugeneral kube khona inkosana la kube khona olasbon la kube khona ama-princess la lento ifana nekuthi umndeni yabo sebukhosini kahle kahle mina ngishaya ingane yenyoka inyoka ikwatile la ekhona Ramsoni ngikhuluma ngokuthi lo muntu kube kuthiwa ungaphandle ngithi umholi ungabe kuyazamazama umuntu ukwazi ngoba tishona ugeneral uzula into eyenziwe wezini atanzwanga kunabantu ababemhlabelo ade kumele bemhlabelo kuthiwa nebesho bathi lento le ngishona umuntu kanje waziwa kunabantu vele ekumele bemhlabelo like i-sacrifice umthole. So manje yenzeka kanjani? Yenzeka ejele Westfield. Ngithi mangabe kuzoba nomhlabelo lento yenzeka kuphi ejele Westfield because ngizwa ngathi ukhuluma ngeWestfield. Yenzeka Westfield. Angithi abantu laba kuthwa kunabantu abamagunya la. Labantu abamagunya yilabantu akumele abaphathe lezi zinto lezi. Abaphathe lamaqembu la. Meke nathinta umuntu oyigunya kumele yenze umhlabelo khona eWestfield. Noma ngibazi kwamanye amajele ukuthi kuyenzeka kodwa nje what generally inqwabi ingane zabantu ehanjele eField. It's kakhulu lento kha ngitshela ukuthi manje uyabona ngizohlebela nje kumani uyabona lapha kaWest waphapha wakhuluma ngomuntu ku Facebook kwama-comment uyalandelelwa ekulandeleleni uyatholakala ukuthi yazi laphana bayasinqumela ukuthi wena uthe West ijwayela amasimba noma uthe West njani uyakufela ukukhuluma izinto ongazazi ku Facebook. So manje bangabe uthi uyakufela ukukhuluma into ongayazi mhlambe alese mhlambe njengami nje postela ezomuntu okwimedia mhlambe ngiposta nje ukuthi sekudutshula ubani mhlambe okade kuyilunga lele West nami ngiyakufela ukuposta mhlambe into efana naleyo o mhlambe bayakhetha ukuthi around mhlambe eThekwini o mhlambe eNandi. Ngicabanga ukuthi iWest igcwele umhlaba wonke akukho la ingekho khona manje uzothola eNandi uzothola kwezinye indawo uzothola angithi manje ngesanbe bebaleka lapha bebaleka kubalekela amaphoyisa bahamba namathuluzi besifika ukuthi umuntu uzwampe ngoba yabhalya manje eBloemfontein nazi ibhame intazi uhamba nazo lezi ibhame intazi kumele izale ezinye ibhame wena siyaqala sithi wena ukuyaya phana ngiyosmela wena kumele ube laphana inkosi lapha wena kumele general ayikho indawo la ingekho khona lanto ingane zonke angikhulumi ukuthi abantu abadala bakhona laphana bakhona abantu abenza lanto yazi laphana kunokuhlala kanje phansi kungena amaphoyisa kanje itshele iphoyisa lithi usibanibani la ukhuluma ngani kwenzile icala ibhalile ku-statement endaweni ukuthi kanje bazokuthola uyabona mina kaMathonga Tshele khona nje waposta ngawo ugeneral kudala ngazwa ngakukhulunywa ngawo yabo wena nje mabethi uyatholakala inyama yomsebenzi bayakwazi bayalandela labantu ku-Facebook bayawuhlalela banamafoni bonke laba bantu ungabona bethula bengakhomenti bayasho ukuthi 1 siyaginqa la 2 siyaginqa la 3 siyaginqa la kuyabalwa kunabantu vele abangasekho kwimanje sikhuluma
athi bekhuluma ku Facebook and lento le layishaya khona eshanguthi nakhawe ngizokuhlebela futhi okunye lapha kunamantombazane agroywe khona lapha yes uthola ukuthi nje kuzofika intombazane nje ishaye nje usheqo inkinga yakho ushele wena lefanele uzothunyelwa ukuthi awuyomfunda umqondo lwayo kunento ekuthiwa iphazili okuxoxela abanye abayaziyo iqhamuka khona lapha ekhaya kuthiwa iphazili umqondo wakhe kusuke kuthiwa lapha ugoqa abantu bakababa lapha uyabo enombolweni ngebe into ekuthiwa iphazili lapha abaningi ukuthumelela ngamantombazane ibone intombi yakhe ikuthanda yonke into krenshaba after ukuthi nje uzonika isikhathi esinangenyanga kuthiwa samshaya lesizwe nginakho nento ukuthi nasekhadini lakho nemali ukuthi nephi bese nayo intombi yakho ngqongqoze uthi uyavula baby sonke kahlala phansi kamnandi uvula yonke into ukhipha ibhamu bese kube kushaya yabona futhi nebembona ukuthi into yakho izolandeleka bayithatha intombane ethi wahambe ulala nawe isikhathi sokuthi sofika befike kushaya intombane ikhona endlini leyo manje ngifuna ukuthola la leyo ukuthi kuba amaphoyisa abantu bomthetho abakwazi ukuthi besho laba bantu bakwazi ukuhambela ngeemoto zamaphoyisa ibhaliwe ama-branches akhona laba bantu bakwazi ukubulala behamba namaphoyisa kanje eduzane kube ngathi wena ubulwa laba bantu bakwazi ekhaya laba bafana banzima kakhulu abantu abafana ngisho abantu abafana nostawo banamasalente kuba nje abantu abafana bakwazi ukulokhunjana ukukhulumela nemeya bekutshela ukuthi hayi into kanje kuthi sabe emeya sekushekwini kanje sinemali engaka sifuna ukuthofulela into nokuthi labana bafana imali banayo labana bafana basemadragini ubafitha amadragini ubafitha abanye emakhombini labana bafana khawe singakhuluma nje okuningi ngabo kodwa wona ungabothi nje uyovulela labanye abantu icala awukwenze research umbuzo ukuthi abantu aseke babopha labana abantu baphelelaphi umbuzo ukuthi abantu aseke balwa nalaba bantu ngamaphoyisa baphelelaphi abanye baboshiwe waphiwa amacala labana abantu bayakwazi ukuthi lo abonayo lesechimene namaphoyisa leso yenzo isitothi lo so dosimshaya sifake ibhamini namacala la semaphoyisa efika aba forensics besica la bayabonisa wena ngathadulwa ayi wena urongi la ayi abosho dabulo namaphoyisa kanti shawe bona cha labana abantu bayakwazi ukusebenzisa intombazane uzambe uvule statement emaphoyiseni ubhale phela ayasimo ubhale shine number yakho yocingo zonke kuzozola ukufanele wena amaphoyisa futhi ukulendawo uchaza sendaweni yokuthi so ayisho kuhamba ntambama bekweqisela insuku kanti ntamba mase kuzofika labantu siyahamba emhlabeni usazolinda amaphoyisa labana abafana khawe banzima kakhulu ngoba lo mfowethu wakwasho lo mfo kulakhi iproject labana lento eniyenzile ayikho uyabona usho ukuthi laba bantu kahle ngoba ngithi nalaba bantu bawusurroundile umhlaba angithi umuzi ohamba lapha nasesitheni manje nangumkhwanazi ngoba bafunda umkhwanazi bafunda umkhwanazi bayabaleka asente babale abayongandla abanye bayendawo nje eqhelile nje kude la eDurban kusho ukuthi bayaziwa ngithi labantu lapha asitshela kuneteam of 10 ehluphayaziwayo iyona ezobaleka mase kushiwe ingane lezinye ibhame encane lezi le 10 lesokuthi umuntu eyedwa phasa 3 akithi manje asibaleke ngendlela endaweni efanayo asibaleke ngendlela engafani la wena ufika lapho wena kumele wena uyaphoqeleka ukuthi izibhamu unazo kumele ezale ezinye ibhamu wena ufika le wena kumele ukhanda amasosha wena sikwazi ukuphamisa igama ubone West igcwele umhlaba wonke kanje ngayo leyo nto leyo